miércoles de ceniza p'unchaypiqa padrinsikuna uspachawan churaywanchis puntuchapipas cruzchapipas utaq t'akaywanchisprik chaytari intendinchis nuqanchis chaytari wakinkuna hinachu ninchis imataq chay uspari ninchishkanpas chay uspachaqa mana yanqa uspachallachu kashanpastaq qayna wata riki domingo de ramospi palmakunawan domingo de ramospi purimuranchis kallinta riki anchi palmakuna sachakuna riki kasharana q'umi rapikuna anchitaya watantinpi ch'akimuspa chayta kunan kanaspa chay uspachata padrinchis bendicen anchiya kashan chay bendicesqa cenizas chayri wayqikuna panaykuna Diospaq simimpiri imanishantaq kashanmanchu icha yanqallachu chayta padrinchiskuna nuqanchisman hawiwanchis chay uspakunawan Génesis capítulo 3 versículo 19 niwashanchis ari nuqanchis kanchis uspallas allpallas kanchis nuqanchisqa chay allpallamantaqsi chay uspallamantaqsi chay ñut'u allpachallamantaksi nuqanchisqa tukurapusunchis nispan nishan mana chayllapipasraqchu rimapaychawanchis chaytaqpas ashwanpas rimapaychawanchis haqay Jonás capítulo 3 versículo 6 anchaypi rimapaychawanchis huk reysi cenizawan churakusqa imapaq arrepentikuspa huchankunamanta yuyarispa taytanchisman kutispa ashka hawapiya cenizamantaqa kay uspamantaqa rimashawanchis chay qhawaykuna panaykuna significasqa hukniypiqa humillación humilde runa hina riqsikuq runa huchan riqsikuq runa hina Diosman kutirikuspa uchuyllan kani Dios llawanman hatun qalinqa kani nispa chaynatan Job libro de Jobpe capítulo 42 versículo 6 anchipina washanchis chayqa manaya padrinchikunaqa yanqallachu rimapaychawanchis ashwanpas Dios taytanchispaq simipipunia kay cenizaqa kashan chaya miércoles p'unchayqa cuaresmatata qallarishanchayqa chay p'unchay cuaresmata qallaripshanchis chaypi tukukun carnaval entonces nuqanchis nishanchis hukniypiqa nuqaqa arrepentikunin nuqaqa Diosmanmi kutirikuni imimana huchakuna ruwasqaymanta machasqaymanta maqanakusqaymanta k'aminakusqaymanta qanmanmi Señor kutirimushani qanllawanmi allin kashani nuqaqa uspallan kani allpallan kani pero qanwanqa Señor kawsayniyuq kani qanraykun kawsani qanpaqmi kawsani nispanishanchis hukniypiqa entonces ancha chiykashan ceniza normalmente cruz formachapi riku wakinkunaqa markawanchis pero imanaqtintaq cruzri imaraykuchus primeroqa nuqanchis kanchis cristiano imanaqtin Cristo taytanchista qatinchis kasukunchis paypaqmi kanchis porque payqa cruz patapi munakuwaranchis yawarnintaraq hich'ariran chiraykun chay cruztaqa munakunchis waykunapanaykuna entonces chayta yuyarispa hinallataq Bibliapi puni qhawarichunchis Ezequiel capítulo 9 versículo 4 chaypi haqay tiempupiraq huk cruzwan hina huk señalwan markasqaku karan pikunachus arrepentisqa kasharan huchankumanta anchaykunatan cruzchawan hinapuni markaranku taw nispanayki chay cruztaqa riqsichinku entonces waykunapanaykuna manaya imapas yanqa ruwayllachu kashan Dios taytanchispaq iglesianpiqa ya chaymantapas hasta rimayninpas padrinchikuna riki rimaywanchis otaq pipas churawanchis cenizawanchayqa mana yanqa rimayllatachu repetiwanchis ashwanpas imata nawashanchis conviértete t'ijrari kutiri Diosnikiman cree evangeliopi hukniypiqa kay tiempopiqa nuqanchis ñawinchananchis Dios taytanchispaq semintapas evangeliopipas creenanchis ya entonces chaytayna washanchis maypi Dios taytanchispaq seminpiqa rimashawanchis Marcos capítulo 1 versículo 15 anchipi rimashawanchis chayta markuna panaykuna niwallanchistaq padrinchispas hinallataq mana chayltachu Génesis capítulo 3 versículo 19 anchitapas recuerda que eres polvo y al polvo volverás ñut'u hallp'achallan kanki chay uspachallan kanki uspachallamanmi tukupusunchis chay cenizata miércoles p'unchaypi otaq domingutaña rispaqariki llapanchis punin chaytaqa nuqanchis chashkiykunanchis imapaqmi kasqa huk signo de conversión kashan anchimi sutin signo de conversión kanchis hukniypiqa chayqa significación nuqanchis sunqunchispi kay huchanchiskunamanta nanachikusqanchis waqasqanchis chaytan significación kay ceniza chay uspa mana kayqa sacramentochu rik ashwanpas sacramentaltan sutichakun kay uspachaqa ashwanpas imatataq entonces significan chay sacramento y sacramental sacramentopiqa Dios taytanchis nuqanchista Diospaq gracianwan hunt'achiwanchis hukniypiqa qhispikunanchispak kashan chay sacramentokunaqa rik pero ashwanpas sacramentalkunachaqa iglesianchispaq quwasqanchis pero iglesiari yanqallachu inventarukun ashwanpas Diospaq seminmanta rikusqanchis chashkisqa rik entonces chay sacramentalqa nuqanchispaq Diospaq gracian chashkinanchispaq Diospaq bendición chashkinanchispaq sacramentokuna chashkinanchispaq sunqunchista preparan sacramentalqa
sacramentoman achuykunanchispaqya kay cenizapas imapaqtaq preparawashasumari nuqanchista preparawashanchis confesionpaqya confesaykunanchis hukniypiqa mana churaykunchis cenizawan y punto ña bendecesqaña kashani yasta nuqa qispisqaña kashani porque ña padre churaraman nispacha mana sentikusuma wayqipanay ashwanpas kayqa preparawashanchis confesakunanchispaq taytanchisman achuykunanchispaq taytanchispaq cuerpunta kay cuaresma tiempopi hinallataq pascuapi chashkiykunanchispaqya kashanchay entonces hinakajtinqa rimapaymunaykichis nuqa wayqachaykichis turachaykichis Valentín Cruz Turpo hukpiña rikunarkusunchis hukpiña tuparukusunchis